Pemirsa Pemkab Bangli jelahin kuentenan pebuat pokok nyangre lebaran. Seselain ucap kemargiang antuk nureksain, kuentenan miwah arge pebuat pokok. Kekantenang inik pebuat pokok ring Bali kantun side nagingin. Kabag Perekonomian Sane Sapisanan Pinaka Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bangli Dwi Wahyuni Mausang setelah kemargiang ring distributor miwah produsen taler ring pasar tradisional. Anutin saking laporan hasil monitoring kawentenan beras kantun dedeg ring pasaran sahe side nagingin pabuat ring sasine mangkin. Manut distributor beras selami bulan puasa miwah nyangro Idul Fitri, distribusi beras nenten ngarepin piambang. Kauningin pengarga beras medium a kilogram, sautara 11 tali miwah beras premium 13 tali rupiah kilogram. Punika taler ring kewentenan minyak goreng premium kauningin deg-deg ring pasaran. Wantah soroh minyak goreng jenis curah miwah merek minyak kita sene akeh kedautin oleh konsumen kantun ngarepin piambang indik pasokannya nih. Punika taler kantun wenten pedagang sane numbas minyak kita saking pedagang tiosan sane ngawinang harga minyak kita ngelangkungin harga eceran tertinggi 14 tali rupiah a liter. Lianan punika ring kewentenan LPG 3 kg kauningin harganya nih kantun dadak. Dios nyelahin ring kewentenan stok miwah harga sekda pinaka ketua harian TPID taler sampun ngirim sewala patre majeng di Sprindag antuk ngemargiang pasar murah nyangre hari raya Idul Fitri. Ini ke inucap anutin pewarah Mendagri ring rakor Galhe Lintang. Asap nikah taler Kabid Perdagangan di Sprindag Kabupaten Bangli. Anak Agung Ayu Ira Dia Sunariani mengewedarang. Baik tandani pacang wentenang pasar murah nyangre Idul Fitri tanggal 1 April ring ajeng Polres Bangli. Barang sanikasi agayang sekadi beras, minyak goreng, gula pasir, tepung miwah barang pabuat serahina kramel. Dari Swasrina Bali Pos Nguningayang.